era nze tigaide bulungi iwe mba eno kwa kuba ti avuire yakubye ku matu ali waye iwe niwe watukuba byokumatu omusada gasirike odi batwala n'omuntu oide ebiryawo ku idinda ku district lero baigula omulyango mulala guti baigulanga emiryango ebiryawo abana imwe mulyango mulala bali bago obutu basooka kulengekezera ani oyaidio oyo oba nkubire ku wakampu yatukobere owa kampu ye aja kulimba mukubiro eda kuwulira mukubiro obere ganti chairman akabati chairman yajire akali mulwaire ino oja kulabya iraga oba bya misango gino nga byona nebireeta obuzibu iraga wa kampu owa Fred oli otya kabiri Fred niwe omunamawulire wa Batwala omunamawulire wa Batwala sebo oli kunabassa Fred so abantu bali kwenda chairman aliwa chairman mulwadde chairman ali kwekweka oba muli kumukweka kyesobola okukobera tulimbe mwawo mangu wama yagala truth is chairman yafunamu obulwaire bwaki chairman abaire atambula mu kalulu ebiseera ebyo byonna so yafuna amabindi tusiba mu field talya tanwa bityo aziramu kazi oluvannyuma yafuna mu complications munda otyo ekyuma kyeranga awusaze damuluma aye ndowooza damuluma bubi alusazi awusazi mpulira tulikuwulira baba kasuka ate nga bw'obidde nti munabyabufuzi era wabamu okunokwekengeramu okuba tidimulumangako alusa tidimulumangako ekirako okugenawo Fred tujje mpola nti engeri gy'amunabyafuzi yekengera nti alusa ate engeri gyezimulumyemu yanjawulo nnyo buti yaliga yaditwalawa anti dukira ddali tidimulumangako buti yaditwala kudidandabira gagatuufu ate kyesibwe kikwida mu ngeri eyo ekyo ng'alusa zikulumangako alusa nguli muntu nguli ajabasiba okwekengeramu kwakuba ngeri byendi munabyabufuzi watabanga waliwo ensonga eyiri ate ekyo bobona yalumuka speed mangu yajawa yatuuka ku case clinic airali mu office bamukebera nga wazira kiriwo mu nsonga yona nti oba butwa esaawe na Fred ebyempapula bye batukoba nti esaawe na aliwa chairman ali mu maka ge agegondi age Kampala sorry age Kampala yes ife tuli eno yali kulembera Kampala togayisimuli ebyempapula biri bitya mpapula otegabidaki chairman eredwaliro chairman alina empapula yakola alina ddo kituufu yakola bulungi olusoga omuntu yena awulira nga ayenda oba kuvunaana chairman kwa mpapula ajja kutanga sente dabwereere baitamukuba galama yabwereere empapula dajire ng'akozesa okuvainuma eyo yona ng'akozesa empapula kutikangeze Fred akasembayo katono ekyempapula tukitegeere buti abakoba nti kayire mukwano gw'ino namukosa yatoola eyo atandise okubuuza ku bantu abo abalamusa bwaziika kiri kitya namukose ye bwali mukyala bw'abantu ate ng'akalulu akaawa bw'asuubira by election lwakubanga yakuma mirembe kyasuubira na bya by election wabula kiri nti alamusa ku bantu okuba ku bantu banange okwekaikania embeera kemwamba so ali kwebaza era bwe naggwa tyameneka ayiwe abantu nti banamuleka omuntu eyajjaayo Fred mukyala tibyaze fiisi ayina okutuweereza nanda kuboneka ebiseera ebyo ebiri kwijja Fred wanjisebo osobola okumenawo ebigambo nti chairman yagwa ati yagwa ekigwo chairman yakola ki chairman tiyagwaku n'ekisooka bakuba muyagwa omulundi ogwokubiri chairman tiyagwaku bye bayogera ati yali ebuyengo yagwa ng'amawulire gaali ga muntu eyeyendeza ebibye era neyabawa information y'enfu amazima gali nti omuntu asobola okutoolebwa ku hadiidi ku bintu bya chairman nize zenka Fred anti sokole akasembayo Fred otugambe nti alusaze ezamulumye zabadde political zabadde za byabufuzi tezibangawo mu Uganda anti buti ngezizaako okukobera nti bwe kiba kintu tekirwalanga ku katukoba oba katumbaliiso dikusika
akatumbaliso kaida kakugema kulili koba chairman yaire mwidinda ave Kampala tumwidanda bire Dalusan damu gaida abula Fred ulimiyaye lwaje tugolola bana kuba bya Fred andi agambe alusaze zamuluma madamu letero kwera mu Uganda tizibangawo dino mpyaka za bya bufuzi Noni na basa ready y'abakogo eyeyeze dende